nipa 1,000 and omupra. But so maybe 1,000. So 11 months no nipa 10,900. Ain't he say wo hwe me a wo tie me no. We are seno ye di na adane o. Asofo we are seno ahwefo mo hwe me kan kire wo dede bi a wo tie me enanwumre say we are seno ye di na adane akọ unua so no nyame amemu a ebetimi ayedan abawo so enu nti ena yeyi nefu maako nsia se yemfa nchi yeyem kom no na asabe shia God of Possibility Prayer Festival the etwa to okura wafi mu eye December edition ye wie ye na ye breaking pipe no so bia kodi brunya jese nyame ya adoma jese next na yetimi ayedan se wo bible e ba so bia nko nukrum nti Yesu Kristo mu nyina ye de no ko nukrum nti Christmas bomodian se 24th no beto a polity bag there se polity bag no se foforo ba na wakoche abusuan no enti senior program na ho setie no na me san kan kire obiom se program sai na be se akono no osofo maame bi hweme osofo ne manyina sam ho aye friends ne manyina du awaware mfie so wan hwe yie kra e beka se mama wo obefo anso so abusuan no sa ade ne na ewom nti muntie ne ye program we ye program a team da so ne say never again say ensi biomo say me manyina sam ho omunya awade me manyina ti ho maame bi so tie me papa bi wadu mpanye fie so ahofo akuta wunyina obo akokora obo abrewa e wo say sugedie konua no efiri so never again nti Cedar awat ahwefo nyina mo de amunim de akwankyere me kire o de ye wo TV no so adanse edi ba na ye bebie 34 na to be hu adanse e beba amafo be frɛ enti nipa bia wotie me ba mo de ato oye baako olive oil say ye Borges oil say ye sabroso de ye oil bi ato baako enya de odi be ye bibibia say Isaiah 10:27 say wo sra ne nti nkonua epapai na ma me a o manyina samo papa o kina soma edwada no mutokawa baako e wo dwamumra o de abeto dem na ye fast ni nyina wie no breka anwumre no no bebo mpaya onso so wapagya oye ni bi no de akaka wan se nkonua bi eda me ma ware yeso emfiro nipa bia so osofo o hweme okọ hospital ye se ni bibia ye wo se owoba anso ni kunu apeba omunya mompe mofrata de ento pe bafrata de baako pe tofa kan oye no ho na fa hia me obi so tie me obi hwe me osofo akwantu sem ne monkrata sem no ayeden obi akotena buruchire 5 years 10 years onu nko nyankra bi o Europe pese obafi ontimi ebusuani a wo hwe me a wo tie me say ye wukunu say ye wo yire say ye wo ba ye o ne documents bi aye no photocopy oni ni document bi aye picture photocopy na twere country no to so say ye dumpa ba no so wo de oye beka say de teme ba no me kru me yire no I krata sem no so no emfiri so mo a mo tie me wo Europe nyina mo be ye bi my god obi so wo pese wo tu kwan nyankopon na di akwantu bae according to Genesis chapter 12 or say Abraham sorry free krum free wasase so na kwa amanaman mu ho na mayi say me hiraw anso eduru wo kwan so no de krata no boma na ye wo so ye o passport no photocopy na fa oye ka ho mo so mo pa adwuma ne nuama o promotion kwa o junior ranks ni nyina be san ho anya promotion o so fa o CV no na twere promotion no na fa to so ni mo pa adwuma ni nyina ye be ye ho adwuma obi so tie me say osofo nyame so mafo se ma na me anya ho na me wo won so wakomaso ade eno na o twe krata tenten a na walese nuama o pese rade ye ma wo obu a wo de yade na hawo bi a wo de ye osika bi na akoloko wo hawo ni nyina tworo na wo twe be wuram de eye ne bre na wo twe se yense mfa sasa ni esu no enko wura 2026 mo and never again 2026 eye program na e ba be ye no enti wo tie me a e da duada no
yes was say ye the better radias nko enti quotation ye mre no ko enti tie me ye na me boss one na wa twere sa quotation na wo ye fasting wo fia na o kenkan na o de bomb paye band de ya Cedar nko na quotation ye 1 Thessalonians chapter 5 verse 18 me kapenos of wetim na now the otwere na otwere ne ye 1 Thessalonians chapter 5 verse 18 Thessalonica for di kan eti enum chichemu dumotwe Psalm 107 verse 1 enyom wo ha ene nson chichemu baako Psalm 9 enyom enkono Psalm 16 enyom edunsia Psalm 30 enyom aduasa and Psalm 34 enyom aduasa nan and abotanti a ye the radias no eno na share reason for thanksgiving Psalm 124 verse 1 to 8 enyom wo ha aduenu nan chichemu baako kosi David say nya rade na ye wa fa was accident abebo sa kwan na amafo ko fa so mu we mi no wa ko fa so ye ma ko fa so ye kura so mo aba yade akum obi yade no e wo ye ho aso ye da so ti ase and Psalm 136 verse 1 to 26 enyom wo ha aduasa nsia chichemu baako kosi aduenu enti we na eda dwoada ye be kenkan o wa store no mu wa dum kolebo makola sunyane dwam atachima dwam enkuransa dwam nyina na esirem ho nyina na o bible no mo bu bebre kura bible fon so dwa no ba form kakra na wa kenkan kakra ayese ye nuanom muslim fo no muslim fo ye kakra makoye salaba na dwuma no koso na dwa no koso ena eda brada no eye boneka confession bonen ketenkete boni bia wo maaye ukunu ye unua bi ye etwetwe musuo ana de wa ye wa se de sese wo ye afi we a ogidi ni Kristo ni wantimi anye no enne ye beka da branda no ye be gina nyame asem so asere boni facha ma ye ho ye kunu nom ye gire nom na ye be gina nyame asem so de onim papa ye kura wa anye no o se adwendwen tra so kura no ye boni na confession quotation ni 1 John chapter 1 verse 9 Yohane ngoma edikan etiba akochemu nkono Psalm 32 verse 5 enyom aduasa mienu chichemu num Proverbs chapter 28 verse 13 mebusam eti aduenu ngotwe ni chichemu eye enum no Proverbs 28:13 okay Psalm 51 enyom aduenum baako kan ni nyina and Matthew chapter 26 verse 75 Matthew asema eti aduenu enwotwe Luke chapter 22 verse 61 and 62 Luke chapter 22 verse 61 Luke asema eti aduenu mienu chichemu baako ekono there be edusia baako ne edusia baako eko ne kosi edusia miensa enti nyankopon shira upi enti edwoada ene ebranda no eno quotation no nyame ya adoma branda nyame de dom ya na ya san de eye okuada no ene yawada de na ma ye de ni nyina ma wa ebedo dodo hallelujah nyankopon shira amen na onya okese yenko Facebook no somra yenko Facebook no ye bo Facebook no dia na Mr. Pia Kwaten eye beza mampone na ile pase wakoto mo hwe ye Porsche wo sei enso hwe ye Louis Apia Kubi ejina so George na Yambile ejina so Dinosaur ejina so Ochre Gladys ejina so Mary Sam ejina so Moses Ando ejina so Frisia Nchuwa ejina so Angela Sapon ejina so Aisha Dauda ejina so Janet Ewu ejina so Lily Opon ejina so Ruth Asumani ejina so Alice Amwaten ejina so Nshiraba ejina so Rosu Apia ejina so Gladys Otuo Echampo na Janet Benewa omunyina ejina so mo hwe den yo same twaso dia na Lydia Akanwe enso ejina so sana Linda Owusu enso ejina so Frisia Boaten enso ewo so Lily Opon ewo so Patience Sampale ewo so Abigail Donko ewo so Benis Opoku Fosua ewo so Sheila Adepa enso ewo so Emmanuel Ejay ewo so Clement Sapon ewo so Charity Apia ewo so ena na nafia eni enshiraba ejina so sana uko YouTube onso a Suzy Danso ewo so eye akoso adwamena na akoso adwamena ewo so Asantewa Krobia
ɛwɔ so nyame yɛ adom ɔno nso ɛwɔ so Zinabu Amadu Cindy Owuso Linda Anthony Opoku Josephine Ofe Edna Dua Abena Eje ne Hega Amoa omo nyina ewo YouTube no so. Hallelujah. Amen. Some radio mon like Sompa page no. Na mon share link no. En fama foforo. Na mon fa mo comments so emra. Nyame hira mo ewo space no so. Na so ayehye. Na some radio maka chosa eda eye eda efiada bia no mo amoforo Cedar awa no eye da ye didi adanse se ye amafo ada ye ya na no aye TV no ho aye ti nyame asem ye bom paye no niema nyame aya ma ye no isho na ye di TV no so no empire na ye boy no documents na ye do good TV no nemu di e kofa ba ye no eno na ye be kan hye Kristo di enu monyam na Luke chapter 17 no from verse 11 to 19 no Bible say emra Yesu sa kwatafo du yade no ba akope na ode na Cedar bai Yesu bisa say na nkron no wo he enu nti ena ye ba ye di nyankopon enu monyam na nyame ayeye ma no e wa danse kwan so enti ye ba pe eda fiada ene okuada dodo no ye ta danse no eye pi na Bible say insenkyere ni be di asem nachi enti Cedar hour nyame nsenkyere ne na nwanwade di akire na mesra say enche no mesna ofra your personal lines na ontime ma studio ha enti hye no so yenya bietumpe eye studio lines no nko a ena ofra wonsa ebeba osabe kan ewo ha na sabre yi die yenti adanse na ebi sabre die yenti adanse no so ebusuafo bia woti ni bia wo fa na komanta danse ye chitse nyakopon wonam papa so ye no ma bebre manipa me ko hospital yes me nya kidney stones na me yale ma yale ya na me ko hospital na omu nche de hu ade kra ye mtimi ko ya na afim ko specialist baby timi ko ye na ma yale ya ko 9 months to 1 year etimi ko hospital no mse wonya kidney stones na mse stones so do so pa na bi kra da obonwunum na chese se sika na hu abebo me na misu chomma minu eno me no sa still na me shede hu so e na afide na me so de bia na me tie Cedar nti da ko me tie Cedar ho na me tie obi bia dance so odi nhwesi so na we bi de na odi nhwesi na me say na me so me di nhwesi so me shede take ni serious so da bia ne ma me take ni serious ti sada na me di nhwesi TV so na me de makoma nyina di mpaibo papa ebo na chi eti me wie ye na me so me fa nhwesi na me say body sa papa yi se wo na wo de ne ye adwuma mpa so afre ne dia ene ma me hu nsenkyene ene ya enyume sanse papa wase bi oka say wo bi sade na enye kyen eye ne ya etimi so mi gina so say ene ne ya wo se mi nya dance di me num nsie wie ya me dae sada ne die me so me night me nsa mintimi na de bia me gina ho ene me kura me chi afide me dae a chese aka sakura ho fa ya wo no me ntehwi efi ho ko be ti dem si me ra na we dia se de me me ntehwi me di nsie si so se sa eti afire ya hwe na bebo so me da so da bi complain bi anya me ya na me say me kun se ne ko check ko hospital bi je ko doctor se ne sa nkotwa wo so nyankopon ado bi efrim ebusuafo de nyankopon na papa so ye ne bra adwene nti ase so wo ha wo so fo wa komedi echi obi te ho me na me hwe ne just like that na so adansidie pushi me ama me so me di makoma ta echi ati se gidie ene mankwa se wo du gidie hye ma obenya yalesa eti ene menya ma yalesa wo so fo gidie no akoma edi papa echi nyankopon be fa no so abo se de ene menya me fa ahodie me ba no op service obra ya no nya bi ya ne papers goose ene nyame admo no so ye service nyankopon aye bebre amayen edu so te ho ye den nyame be ye bia ma urade nkan bia papa nyame hira bebre me da se bye bye. Cedar for Christ madam se your friend charity ni mo kasefi ye nyaoso me mu abaako wa London adwuma ho ayedin manifeste no ninkrata na ofre me ka kire me na me ne mo bompae enti me ho na ofre me se company bi afre ne se omre interview kwada enti ebenada na ye ya asole ye bompae ensu na me di TV no so na ade achi kwada na no pa na wo ko interview me sole me bompae na me di ensu ni bi hohuru manim se ensu ni me di gina ho se point of contract
ama me ba no said de be ye Cedar nyame be ma na nya anima dum no anya company for no so anima dum enu ntimi de ohuro manim am sade me yefunu to ho ti e bo be one na me frɛ no one fa be 30 minutes time na o frɛ me ka tem se adwuma no o ma fa ne se kwasiada aye na no kwasiada e betwemu on start adwuma ane se ene me ye audio na me de di adanse ti eno no nyame nhyira o papa nyame nhyira o pa ma wa adom nye pese mo bebre o Yesu dim Cedar nyame aya de kese amame papa ba Kumase me first time me ba Kumase me ba mpai boni bi na papa me ba no na ade bia betua me to a eno a enye koko na eno so enye mpompo me hu na de ban na me ba na me fere timantimi anka na enso me ba ye asema me kan papa ma me ho akwankyere na akwankyere no oyira na eka ho no me dware wi na me de bia srasra ade ne so me dware wi na me de bia srasra so na Cedar nyankopon se ade ne se yira ye o se memye o me hu kwan ye fa so a ade no efiri mi nipadua mu me danyame ase se wonam papa so na wagye abusuafo wo a utie Cedar bia no fa ugidie esom ensuo na nsuo akwankyere na yebi de yebeye bia yebi na wo so benya adanse o Yesu dim amen amen na Cedar for Christ nso me dia dance eno me ye magise me frem but me frɛ ya 19 wanti me ampeke me ko adanse nyina nse na mo ba be ma ho na kusku na we no siano na me frɛ mo ne mo bom paye we di ni picture insurance card mpo na me wo TV ni so me bom paye bia na me pebi ansa me shiran kanya me se na me kusku no no ma oja no ma e kama e ma oba fie kra be di 3 days oba e no me busan se ye den oja no ka chem so wote ho no ma na bibi ne se no no kra de we ya o yi so be na so femfe bibia menti won sorry nti so no hu de kan sa adwene be nti mo sorry free ho eno anu we si hu bi eno no ko bi mo hu so bia no kra na no tete na no te no pampan kra bi na me se be free dia na so da se panya ni sure papa me ma munyina Cedar o papa me dia dance ahye nyame anunyam me sister ba ko enne ose ne tie ne ya edwa no se gaga wasesa ne makora begu papa wontimi nsi ne ma no po no oja hokodai papa metam nsuo na ya obompa yeguso no na mde kwama ne se onje na wonnom apa onum nsuo no di 30 minutes nyame adom wasole amono ankasa besi ne ma akohata da munyina se nyankopon guso de mo ye adwuma fa nyame hira amen Some catch it out. Sauti ya dance amafo so die. Yes sir. Sauti ya dance no. Yes sir. Lines no me biatum. Eye steel lines too no. Also frɛ eye Cedar our dance na ye die no. O frɛ pɛ bomoden ase. O frɛ pɛ bomoden ase. O TV no obe lower no volume no anansa opekora na dum no TV radio no so dum no sane be ya wo kasa ahwefo ne atiefo ebete eye Cedar our dance also betimi afre na wo de wa dance aba eye 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931. Praise God. Hello. Udini ni baby bia oka safre na dia na. Na dia na radia yo. Na mame. Ewo Cedar wa. Ande adom enso edi TV sui na me yare. Is when it so me call doctor say yare na ko. Me may be yare be sui be ma wo mo eno ano. Me that day at home and my sister was with them. That's right. Amen. 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 Me de one we busia no dosu ko we Yesu mojam. Amen. Kwaswa na follow Cedar hour. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasa fro kanti Canada na Awurade aye. Already the boss man because that's one day. Then already I but last week when my friend and media dance document the brain in a walk by the document 2 minutes so. That's right. So I think we can have the thing I put on the hotel me
That's so week is not about that and when we that's right. It's an American you mama. Papa. Do my gentleman chat. Once I can visit. Hallelujah. Cedar our dance here. Ona na free as in carrier area mo hono. But I try to Me do dosu ko Yesu mo jam. Ehom hihye nyina Awurade nwe ni nyina ma. Amen. Amen. Praise God. Cedar our dance here no. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Odini baby okasa free na die na Awurade anam Cedar our so ayama wo. Papa me kasa free one case. Na papa me ba ho na kam me mana me temilam. Me ba na papa ho na kwan na beye. And se kam ni chere le me dam fi. Amen. Right. Papa, Hallelujah. Hallelujah. Me do so ko Yesu mo jam. Nyame nko so ama wa dance we Cedar awa no so. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa fro kanti kana de na Awurade anam Cedar awa so ayama wo. That's right. Metio papa. Hallelujah. Amen. O malam kasane etio. Salam alaikum. Malaikum salam. Oh, therefore na me ayo bi ama me wo Cedar. That's right. Now no me kwa fu me na me din so yo kete. Nso na wode woma ye bompa ye na me din so kete afu. That's right. Me ko du afu no mo atuntun breakers die di na da hoyi. Me takura ya kana ne sa. Na mo antina mfa no ho anka me ogun ga no wuta ne. Tuntun breakers so mu ni pa wa ya wa pam pa. Na mo wa hu bi gane. That's right. Kana mi ya baba ko so me no so no kuma to sa de ho na me din so ndi ma ya mo de ko ma no. That's right. We fin na ni ya mi ya na de ya ba hu hu wa do ho ya wa tin ni na akọ na ni nyina akọ. Malam nyame afa Cedar wa no so jiwa busuo ono na ne nua ba ko yal kidney a omodi nsuo si so a ono me ya your friends a kidney failure no se no ho den no me de malam ene na busuo nyina hye Awurade nsa Awurade nkoso ma wo ne konim. Amen. Amen. Malam salam alaikum. Wa alaikum salam. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa free na de na Awurade na Cedar wa so ayama wo. Da no ho kakra na ola no twetwese da no ho kakra bi. Aha. Ghana. Okodria okoba oh, yantonka sanfra biom na ahwefo ntie na atiefo ntie adanse ma memfa foforo. Praise God. Hallelujah. Odeni baby okasa fro oba pana de na Awurade anam Cedar wa so ya ma wo. Also da no ho kakra online no moye da no ho kakra. Aha. Aha da braka nkran. Je na Awurade anam Cedar wa so ya ma wo. Papa na me down da ya ba kide da ya empire no. Empire massive sleeping tablet to more. That down the try. Ma sugar burning. Hallelujah. 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 Amen. Amen.
adabraka nkran me de wo hye Awurade nsa na kakra akai Awurade ma ho masem Awurade ma de wakoma pe amen da ye Sompa sabasa se no amafo asoso anya yade ne oha no praise God Hallelujah. Odene baby okasa from ma me de na Awurade na Cedar waso ya ma wo Papa, because I feel Esen region affirmative vote obaya affirmative vote o de na Awurade aye Papa me say ensio no aha be bi na meyem me sanfa ititi I mean, no monsieur, no. I didn't tell them I said, me think I be hallelujah. Hallelujah. Amen. Me de odo su ko wo Yesu mojem. Nyame nkoso ama wa dance na aka wa fimu 19 days Awurade ma ho masem. Amen. Amen. Na mo fam honje fasting program no mo free duada Cedar wa ahwefo na tiefo nyina ko si ni memne da. Praise God. Praise God. Praise God. Ojira so. Hallelujah, Papa. Aha, odini baby okasa free oba pa na de na Awurade aye. Awurade no. Cedar was so yes and hallelujah, Papa. Mentie wo. Hallelujah, Papa. Utie wo dumo radio na TV no na kasa go phone mo. Papa, there is play. Papa, me kasa free agwa. Oh, utie wo. Yes, me Hannah. Awurade nam Cedar was so yes and play. Sino ediki so no. Awurade Awurade nam Cedar was so yes and utie wo ma me nyu free ma me fa for praise God. Hallelujah. Odini baby okasa free kantika. Die na Awurade nam Cedar was so ya ma. Enkransa papa yetio. Ya mama de You're out there the city Dano kakrana kasa odisi so dia na Awurade afa so ayama wo. Kasa from France. Ya very display degree ama. How the emphasis is so one amen. Also tie ho. O tie mesra mo fra mo no mo radio no ani TV no volume no monya dan mo mani nyina mafa na dum no kra owia na wasan aso. Praise God. Hello. Good evening, Papa. Good evening. Odini baby okasa free na dia na Awurade na Cedar waso ayama me fa ba mi no pe time no ko. Dia na Awurade aye. Prime money. The first because I think I dia na Awurade na Cedar waso ayama. Yeah, it would be the film on cancer. Now watch it no bomb pie. Na makwara mo pa. Da super sahara dia work there. But when me atom and say completely yeah. Amen. Amen. Me de wona mano. Me de wona mano dosuko wo Yesu mujam. Di aka bi Awurade nyama ho adwuma. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Ojira so. Praise God. Mamen fa foforo. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa free na dia na Awurade na Cedar waso ayama wo. Dano kakra, mama dano kakra ne ente wonka. Hello, aha, sisi dia ya kasa. Na jono ko fine. Cedar wa bom. Aha, awa kra. Yente. Hallelujah. Amen. Azuka bem
Man's in lines and why. Master have force, Monfan Chay and I and Timon can lines in the Chessy. And to the Mepeso be I and say, Mon record more a dancing. Monfa Cedar hour, yeah, no messing now good screen him. Na encheme boboma amutie on radio no na munya ma dance ni nyina no voice message voice note enfamra na yammo ma hwefo ne tiefo ntie nyame hira mu pi mo amotimi wura mu sam radio fa unsuo siso na fa documents no siso na yabɔ mpa ye baako ya the weekends ne share radensa na the remaining 19 days akana for mako edunkro pe ewa fininya wote nipa me bobo so say kan kwanhia eyi wa frati asefo asase so za na dunkro ya aka no ya the share radensa ukro no wo yire o ma wadi fe no fiba nyame bambo enya obone fo ne hihye wo mu bia no Awurade mpanguma wo Yesu de mu page 19 days no fa hye Awurade nsa sauma no ukru ye no abusia wo adwuma hye obone fo ne hihye ye bia any evil agendas we break it out. Oh, pray your mouth and pray for remaining 19 days. Remaining 19 days cover the whole family with the blood of Jesus. Abusia fa wo go support our Yesu I say young fire pressure Awurade no be ya ofo for the future ye oh yes so pero da ye so basaba ye break it out Awurade pampo enya tese remaining 19 days ofo for the future ye biara ye chomu pesuwo acid ya the down oh in the name of Jesus. Shout, I break out. One. I break out. Amen. More type on YouTube, more Facebook, I break out. Last prayer, your bomb fire at the 19 days in the weekends in the share radensa. Wow, yaro sinya mesa yare. Wow, to ayanto. Wow, here sika. Wow, here a juma. Wow, bibia loku or baby sell radensa on Kyle. Na kawa fimo. Be one wall be quite yetching a bush of one more cock. Who took my fashion radensa. Be one fire. Be one fire. Bibia will show you. I will tell you. Your bomb fire sell raden Kyle. Many 19 days. When Juma Sam will see. Sam wa pomo de o ma o kuno Awurade kayo akebia dawa koma so in the name of Jesus Awurade kayo remaining 90 days the dawa koma so Awurade nye wa weekend so wa appointment utu kwa me do share Awurade nsa Awurade ma ho ma asem me bompa yesem ton so a yento yeto so a yentua wo Yesu Jimmy so amen kesepa amen peja unsio na yamompa Awurade ni pebia wa peja insio wo TV so radio so bebia wa peja bia obi man so Europe Asia America me bompa ye shenyami to me say insio na wa peja enani Yesu meja amen insio na enani insentreni insio amen insio na enani ayarisansio enani healing water miracle water the blood of Jesus insio de odibeye biara adanse emra amen afi o documents me frɛ adanse eguso me frɛ adanse eguso wo Yesu demo amen esramo a pese me no mo bɔ mpa fa 19 days na aka no ebi on pese o de hawa amane bi wura fifufro na wo yenim wo hia bibi urgent waso daye boni bi o pese me no bɔ mpa me ni tim na numbers ni 0557 0557 000 967 0557 0557 000 967 0557 30 90 80 0557 30 90 80 number chat was 0553 53 89 0553 53 89 I mean should I open say o say 1 minute
ɔkyerɛ nyame yɛ adom a ɛbɔ anopa 6:30 afa TV no to Sompa bɛyɛ 2.5 hour ɔmo so ba mpaebɔ no bi no hwɛ adanse ɔmo die na nhyɛ onkra sɛ nyankopɔn so bɛyɛ wo problem yes wa ma Monday yɛbɛsan ahyia ɛna Sunday so live church ɛyɛ anopa